Poređenje, odnosno komparacija prideva. Svojstva bića, stvari i pojava mogu da se porede i ta odlika prideva naziva se komparacija. Pogledajmo na ovim primerima. Luka je vredan učenik, ali Strahinja je vredniji od Luke. Najvrednija je Jana. Pozitiv je osnovni oblik prideva. Vredan, sjajan, lep, jak, dubok. Prvi stepen poređenja naziva se komparativ. Gradi se kada se na pozitiv dodaju nastavci, odnosno sufiksi, te tako dobijamo vredniji, sjajniji, lepši, jači, dublji. Drugi stepen poređenja naziva se superlativ. Gradi se kada se ispred oblika komparativa doda prefiks naj. Najvrednija, najsjajniji, najlepši, najjači, najdublji. Dakle, rekli smo da osnovni oblik, odnosno pozitiv, sa nastavcima, odnosno sufiksima, daje prvi stepen poređenja koji se naziva komparativ. Dakle, kada na prideve rumen, sjajan, pametan dodamo nastavak i dobijamo komparativ tih prideva koji glasi rumeniji, sjajniji, pametniji. Na pozitiv prideva lak, lep i mek dodajemo nastavke ši da bismo dobili komparativ koji glasi lakši, lepši, mekši. Na prideve beo, jak, brz dodajemo nastavke ji i dobijamo komparativ belji, jači, brži. Sigurno si primetio da se u pridevima beo, jak i brz dešavaju neke glasovne promene. O njima ćeš učiti naredne godine. Pogledajmo sada kako se dobija superlativ. Dakle, rekli smo, kada prefiks naj dodamo na prvi stepen poređenja, odnosno komparativ, dobijamo drugi stepen poređenja, to jest superlativ. Naj plus, rumeniji, sjajniji, pametniji, daje nam superlativ koji glasi najrumeniji, najsjajniji, najpametniji. Kada prefiks naj dodamo na komparativ prideva lakši, lepši i mekši, dobijamo superlativ najlakši, najlepši, najmekši. Pogledamo i na primeru sledeća tri prideva. Najbelji, najjači, najbrži. Primećujete da u primeru naj plus jači ostaju dva glasa j. Zapamtite, 4 prideva imaju nepravilnu komparaciju, a to su dobar, zao, mali, velik. Pokušajte da pogodite kako glase ovi pridevi u komparativu i superlativu. Dobar bolji, najbolji. Zao gori, najgori. Mali manji, najmanji. Velik veći, najveći. Hajde da vežbamo zajedno. Zadatak glasi: podvuci oblike komparativa prideva u sledećim rečenicama. Dok budem čitala rečenice, vi izdvojite primere prideva u komparativu i zapišite ih. Bolji učenici treba u učenju da pomažu slabijima. Juče je u Beogradu duvao jači vetar nego prethodnog dana. Zreliji je od svojih vršnjaka. Tačni odgovori su bolji, slabijima, jači, zreliji. Pitanje je kako bi glasio superlativ tih prideva.
Dakle, bolji, slabijima, jači, zreliji. Superlativ glasi najbolji, najjači, najslabiji, najzreliji. A sada naučimo kako se piše rečica ne uz prideve. Rečica ne uvek se piše sastavljeno s pridevom uz koji stoji. Nevaspitan, neumestan, nejasan, nezanimljiv, neumiven, nečovečan. Pisanje rečice naj u superlativu. Rečica naj u superlativu uvek se piše sastavljeno, čak i kada pridev počinje slovom j, kako smo malo pre i primetili. Najjači, najjeftiniji, najjedriji. Za vežbanje. U navedenim narodnim umotvorinama podvučeni su oblici prideva. Torba je najteža kada je prazna. Bolje je nemati nego otimati. Pogledaj tabelu i dopuni je. Dakle, imamo prideve u pozitivu. Prazna, dobro, teška. Hajde da vidimo kako oni glase u komparativu. Praznija, bolje, teža. A u superlativu najpraznija, najbolje, najteža. Sledeći zadatak glasi: napiši komparativ i superlativ prideva. Pridevi su grub, zao, ljubak, vruć, tesan, čest, strog, crn. Ove prideve treba da napišemo u komparativu i superlativu. Pogledajmo. Grub, grublji, najgrublji. Zao, gori, najgori. Ljubak, ljubki, najljubkiji. Vruć, vrući, najvrući. Tesan, tešnji, najtešnji. Čest, češći, najčešći. Strog, stroži, najstroži. I crn, crnji, najcrnji. Kako glasi superlativ sledećih prideva? Lep, brz, jasan, smeo, južni, jednostavan. Najlepši, najbrži, najjasniji, najsmeliji, najjužniji, najjednostavniji. Dopuni pravopisno pravilo. Rečica naj u superlativu uvek se piše, čak i kada pridev počinje slovom. A tačno, odgovori su sastavljeno, čak i kada pridev počinje slovom j. Napiši odrične oblike datih prideva. Samostalan, uredan, stalan, pravedan, oprezan, određen. Tačni odgovori su nesamostalan, neuredan, nestalan, nepravedan, neoprezan, neodređen. U ovom zadatku trebali ste da vodite računa o tome kako rečicu ne pišete uz pridev. Dakle, dopuni pravopisno pravilo. Uz imenice i prideve rečica ne uvek se piše sastavljeno.